whai e mea katoa ki te whakawanga mo te mawhakau mo te atua. Kai ne whiriwhiri mawhakau mo te atua ke whai mōna tino i te soko whakatasi mo te iso. Ona ko te whakawanga te rana whakapai te mea o le whare whakua nei ia mai te tāmatanga. Te rara mo tau mātou rā ne mau, ni mua maua whakamoe moe i te iso o tāwai atu te malu o te whai tōtā. Te tua te rangi mo te raurangi. O te tua ko te rā e whonu o wikinga mo tā waina. I roto mo tāna o mātou kai mo tasi. O te tua koko te rā e te whaku ke i sosta. Ngāta te tonu kai whakatona whikia. O tarane mātou mo taroa tō wharetau. O whare mai mātou. I te ora mo te mārosi, maua whaeroa me mātou mai a koe. Whakatasi, tau whakatokanga ki o tō ora. Pia te tasi o mai ki mātou te reki. Mai se ko au whakamianga. Mātou e whakawhatai ki a koe. Ko mai mātou o mātou tō tauranga te nā ki a koe te tua. E ākai mātou tō ngana tapu, ia te whakatasi mātou. Taki nei au tō roto, tō mawhauwhau. E whai ne mātou o wātu. Ia koe, au wāre ko tapoki ngā tēnei. E namona tonu mo te whakamau, te pēnā whaeroa whikia, ne mātou koe, mea katoa e whakatau. Ona ko Iesu, o moate mo tawa tulei. Amen. Whikia te tātou te rofa te tua, te pese ko whakatamai.
ke tua porque fai tau mate ke tua como mole no no pico está onde fai na mua mo tupu te no ta ku escluiva que tu va per fase la uno fa mo tupu te no ta ku escluiva que tu va per fase la uno fa que kita vai tahu PP la kita tahu vai tahu semua akan vai tahu sepuluh umur tu harus wifa vai tahu PP la kita tahu vai tahu semua akan mai ke sepuluh ne permatala tu ne aku ne abang aku isipela ambil tu pola ni fai ne dia isipela tu tak ne ya profeta bala
Bocino kelas sama ini mau dia tanya saya. Nah itu aku bisa. Itu dia, ya waktu itu
supaya supaya itu ketika pengaduan dia mau atau itu supaya supaya atau selesai kita yang ini nanti supaya supaya itu mau kalau bikin mau tambah lo tuh mahal atau bekas apa itu film atau tulang atau sesuatu itu mau kalau di matos atau orang bagaimana mantu selesai jam 6 itu mau kita mantu main mantu mau apa itu selesai main jauh-jauh yang naik mantu jadi malu kalau mantu jangan selesai mantu biar pun itu lang apa yang tahu itu mantu dari tahun kalau itu walau fasih jadi mantu kalau dari hotel atau kasih kalau sama mai fokus ke mantu menafai itu baik mantu jadi yang masih sama mantu mai di mantu fit untuk orang nanti jadi mantu itu selesai mai mantu wala tahu sih itu wala kunci yang kayak begini or sosok mai itu ya sudah apa lagi tahu sih or dua dapat manos tapi apa itu kunci mengenai motivasi Bina kau mantu selesai terus terjangan itu perjalanan mantu banyak warai kamu suami ulang perjalanan yang manusia itu tengah baik itu mau keluar tuh mantu atau isu untuk wanita untuk tahu tugas untuk mau jadi mantu tugas jadi buat teman mantu ya itu mantu itu lana atau apa jangan atau lana jadi kalau benar itu novelnya yang mantu itu apa sih kok pesakit kematian jualan ya itu mantu terus main kalau mantu masih mau dimantu sesuatu fokus baik-baik mau
tangata yang sana se fai foki mato o tu mau fai ne mato o me ora tu sa do na ngalo te ona dai foki mato o tu na ana ko mo me ora fina ke tu lo tu mai su me ki ora ma fo mato ke te ko me ora io to lo to ole pa pe ne ko tu na se to no mato ke ba ko sangai mato no se trova pochi mato fai più la maledi più mato e la pochi la mano per la dina mato se fa la mano mato si dai o fai tu non ho ma fa tu pochi mato e mi ha fatto ora se va tu mato a lo fa mato tutta e mai si poi tu io to fa mato Mula na siya doon by mato na ito mato ke pole ba na rin na nito kasi siya na tao kilo mana na ko la web tao kilo pa mato pero to ato to mato ta totas dua ya lo mato fe bawa ini mato mana lo sa siya na ko ko te tua te na to te fama sinus si o ko foki na ne to o do sa te la mato ngalo
16 kilómetros. Pongan a fogo kilómetros matou, kilala, mau ainda matou todo sosua. De tua, matou na failo do na, de na kau fantas, matou di bunga matou, tapi tadi failo ko na. Mau na matou na fifia, na totama mali, fifia, ko de. De tu mana ko failo na matou, de fifia, matou, tu baru, kemudian ko lai.
lao mo te mo te tamana te tama te mata mawa te lao mo tu se la fa ta wina te mo tu mata ko se ko leva te kato ako filingina fa ta o sku te ta o mo fa mo atua fa pene tu giroma o kai ya ko ka malanga se ko ma tu giroma o kai ya ko ka malanga se ko manatu ya fifi ate lao ma fai ka fai ko se ai se pa mo abo te tu e si fai lo se na fa ko ta ko to ka fai ko se ai se pa mo te tu e si fai lo se na fa ko ta ko ta when you feel that there is no hope, God has a plan for your life. The 72 days based on the prophet Elijah. Because one day Elijah went into hiding. He went into the bush. He was afraid of the queen Jezebel and the people of Israel. They're looking for them, trying to kill them. So he was feeling very depressed. Not only that, the covenant between God and the people of Israel has been broken. And as a prophet, he is the person that stands between the people and God. So he waits for the people and for God. So he feels that there is no use of them because the covenant has been broken. So he was feeling very sad. And then one day he prayed to God, God, please, I don't want to live anymore. Take my life away. I just want to die. And then God turned around and goes to him and said, oh, no, not yet. You're not, I haven't done with you yet. You still have a mission to fulfill. God wanted Elijah to go and anointed Hazael and Jehu as kings, and also to anoint Elisha to be the prophet to take his place. That's what God wants them. And there is a reason behind all that, to save his people. So always remember, when you feel down, when you feel depressed, when you feel that there is no more hope, just remember that God still believes in you, God still loves you. He has a plan for you and your life. And don't ever give up. Don't ever, when you feel depressed, when you feel like you want to die, you were put into this death for a purpose. There's a purpose for your life. And God has a plan for you. So never think about finishing your life. That's the worst thing to do for God. Okay? God has a plan for you. You should ask the question, God, what is it that you want with me? So it's not about us. Don't be selfish and take your life. No. God, put God first in your life. Ask God what He wants to do. Okay. I te tusi ne whaitawina, lawe kone te tūlanga o se mawhitanga, se whakatokanga ne tū motu, ne motu sia, ka ioti ko toe whakasok. Lavea whakalei kai whakamaoni e whoki ko nei. Te tūlanga o te alofa, o te taritonu o te ariki. I te tangata ko vai, kai ko te tangata ko ki ko se ai sona whakamoemoe. Pai mai te tala i aria ni sola. Ona ko te mataku ne o koi whoki aia. Ne rumotala e ria, e se pela o la malama o ta mani ai. E nane sola i aia. Puke te na tāwini, ola i moi o tuku pere sepa, kai whanua te kotasi,
dia so katoa na te pau ne manapa ai vi talo te manunga o te lako se tai ni whainata ki ai tona mawhawhawatu tona lama o ana makasiana tena mataku ia ispela mutino sarai ola lama o tamati ai se ngata i kona ki ai o se ai so na o nga awa te whengaina ne whai te mao tino sarai tu te tua kōchi ni ofo pena whoki mo te takatoi fo o iria i lalo te manunga te lakau e whakasi mai dei te mate laina o ie te kasara te la se ta mate leo ko whoki ki a iria te whia kai mo te whia ina o mea katoko nei whakatupu ne rātou o te pai o iria i a iria ko se aise na whakamoe e tasi fua nei o ia te nā mate te pungai nā talo i a ia te tua ana muna te ariki au kōkoe noe te whita nā ave te atea te kuola kati e siri mana whai nā mate atua ka alofa i tangata te tua mana whai kōku mai kaipi o te whaingata kai mai se e whakaalofa te tua moana whakamoe aua e se tene te tūlanga e mana whina ne te tua o te tangata te manatu ifo e loa o whakasea a atona o te mai e ia mai te tangata ne whaete te tua o te mea ki roa e isi se po mai te tuku mai e koe mo au ki roa ki tira wala ni le nei ai mai te whainau me tasi tua te mea tau o whaine tangata a taku ki te tua kai tausi ki ana whakatanunga me te nai loa tu ngai ki whaine e a te tangata ko te atua e tau mātaka hato ke ai se to tino. I o ko mea whakateo langa nei, me mea katoa whakateo langa nei e oti. A ko te atua e ola i se kato mai. Tātou e a te atua, tātou ne whai te ke ia, e pule a ia, e si hoki ana fuafuanga mo tō langa tātou tasi. O ngari e te manatu mana whai a kita e nofo whailoa ka te siri, se ane i te roto o te moto o la. Tera la ka whai ko se ai se whakamoemoena o saua, te riki, o i tū mau e loa te ngā lofa, tena karitonu ki a koe moao o tātou o tō. Ka whai ko ngata, ki nonga ngata, e mea mawhai nei a mawhai, a ko te tua, e isi whai loa se ka whakatokana, mo tō langa tātou tasi. Se whakatokanga e paua e te manu. E mōri mau te tala te nei. Me te manakonga te tua, ko te ngārua ka whakaola te toi whakasoko. E ui te manatu ifo e lia ko si ai se whakamoemoenga mo tona onanga. A ko te tua ne manatu me ko isi se aunana o e lia. Te tua e manatu ko e lia ke whano o whahu a sa e ke whai mo tupu o suria. Ako iau ke whai mo tupu o Israel, e nā whoki a Isaiah, ke whai e wheta sui tūrama e ai ai. Te nei te whakatokanga mo te whakamoemoena te tua, mo te olanga nui o te tangata e whakamaona, ka e tari tono ki ai. Se ane me tupu, e me tala me te whanatu te ageru, whangune ia e lia ke tūpilunga o kai. Te piroaka e lia ki o na tafa, la vei te ia puta whalawa o te tiaga e puku mai. Te mau e i marosi a lia. Whakasoko atu o te na whaina marama. I roke i te ngari i te atua o te na whakatokanga ki o langa tangata. O se a iso na whakamoa. Te se i kuri mangalo te atua e lia o te na whakalofa. Te se i manaka whoki te atua ko e lia ke maua nei e te loto pai vai. Kai te lofa i o aia, o ata whai ki aia, tu mau whoki te natari tonu ki aia, to e whakawhoki te maros, au wā, e te whai ka maranga ni isi o whakamoemoena. Tūlanga e whakatau e konei, o le tūlanga o fuafuanga te tua toko langa. Whai taria, tu neo ko whia tūlanga o mea whakamoemoe tātou ki ei.
mai se roa mana fai ko i fo te mana me ko se ai se pa mo na sau te tua e se foki ana fuanga mo tongolanga ola e leia e pau foki e tato i manu tato e se tu ya manoanga tolanga e ola e tato se tūlanga tau e loa kai whakamaunia ya tato ko tūmau e loa e alo whangina kai whakatari toruina e te tua ka whai kōko mai te pai ka whai ko se ai se whakamoemoenga mō tātou tōlanga te nei ya tua e isi ana whalani mō tātou tas mō te oranga taimi te mata i Yesu taimi whoki te nā mona i ona sok a te vai nofo mātaku lātou i tino na tā mate te lātou te māpopo lātou pono mataloa kai pono poi e roa me potu atu te reki rote lātou ana muna pia poto a te while se mana pāna whakamaro sito whakamulifo e unga mai nei a tōna ānataku whakamaro sia i o tō tangata ke mawhai ne lātou o roatou ke whai mo poli pa o te reki i Jerusalema i utai a katoa Samaria e o koi roki ka whakapārani o te raumana te nei whakatanga a te atua mō langa o te kawa apostolo i te kamatanga whai lātou tino mātanga o se ai ne whakamoemoe kai whakamurifo i whai lātou tino loto toa o te tala lei Kristo Yesu mai te whakatukanga te atua te nei te wala ia ia te wala i nā apostolo te maua i te taura singa ke o mai ki tāko Yesu nei a te whakamatanga a te atua tūhironga kai te a koe ka malanga ki si kōna mau ka whai to se ai si whakamoemoenga o te atua e si whai roa se te whakatukanga mo tō ulanga kai kotas. Amen. Te wikia na tātou te o whakatua pese ko sa mai.
ia tukar sana mato kena dene pastai gara sa tua dan bila ben mato te pokoknya te mana ngawe te tua dan nawan misal sa tolu te sepata ben scan ia pokito kita tu mato me sikana kana surgery o pai mai me te goa ta storia dole. Satu foki ko kanai fo